Ассалому алайкум бародаро, салом ба ҳама подписчикони канали Автолайф. Имрӯз 4 июл аст бародаро, дар мошинбозори Душанбе қарор дорем. Рӯзи якшанбе аст ва мошинбозорам ободай. Иншоалло он мошиное ки шумо дар комментар нависондагӣ ҳастед, ман ҳам ба навор мегирам. Навори имрӯзарак дар навори имрӯза беҳтарин мошинора ман барои шуморо омода кардам ва пешкаш мегардонам ва 60-70% одамон бародаро рост дигар ба канал медуранд, видеоро тамошо мекунанд, обуна намешаванд ва лайкора намемонанд. Аз ҳамин хотир хоҳиш мекунам наворда у касое ки меҳмон ҳастанд обуна шавен, лайкҳои худатонро дареғ надорен. хуб ин барои мо дастгирии шумо мешавад, беҳтарин аст. тамошо мекунем ва фикроятонро оиди нарх наво ҳатман дар комментария бинависонед. бисёри бародаро ҳам BMW-ро пурсидагӣ буданд. Бародарои намарамад навори 19 BMW ҳаман соли 2010 қатъи барои шуморо пешкаш мегардонем ки ана рости гапа бигем дар бозор аё каманд. Ягонча имрӯзо якшанбе медроя. Ана аз ҳамин хотир намира барои шуморо ба навор гирифтаистем. тамошо мекунем то охира ҳолати беҳтарин шай ана бо худтон бештар маълумот мегирем. Солош 2010 растамошка шидагия уҷа танировкаш ҳамаш солона ана дублиштера спорт камераи хафо пеш ҳамаш қоидави кор мекунад. кожни салон, электропакет, ойна манчори хафо, кондитсионер ҳамаш қоидави кор мекунад. Обогрев сидений, лифт сидений, обогрев рул, бор компьютер, климат-контрол, коробкаш автомат, D+ ва старт-стоп, кондитсионераш кор мекунад, мультирул, автопилот, монитор, ҳама наворота ҳаст, кор мекунад. объёми мотораш 4 бо бензини холӣ. ҳамин фигураи ҳамиро бинем ки X60 бо ана X60 простоишам фарқ мекунад. ҳеҷ хел бо ҳамин ҳаманаш бо вазебтарае, вале фигураш ҳама ҷиҳаташ мошин фарқ мекунад. старт-стоп, автомат, обогрев рул, обогрев сидений. набояд як хафо мегирем, чута тамошош кунем. аман. хоб чанд сум акайда нақша, чанд сум гуфти ака? нақша хоб 210,000 бо савдо мешавад. номеро кара мемонем, занг мезанем, бо барои шуморо бештар маълумот метаҳам. хоб 968 67 67 ана вариантҳои али 60 ака фақат сум ане. Kia Optima 2017 сол ана Америка боз ҷамъаҷӯи шахсшо ба навор мегирам. тамошо мекунем бародарои ана чида таксида гаштагия 33 да камераи хафо кор мекунам. уҷатош барои такси ҳамаш тайёрае. фақат ҳамон нафароеда ки мехоҳанд шон ки кор дар таксӣ кунанд мегирин марамат тайёрае.
میریم تاکسی در کار میکنیم. سالن سیاه الکتروپاکت автомат های انا نامی امریکان کو سالن شونزو باروات کشون. پرابگش 27 زوری را ناودر و آناشای. خب مولتیرول کاروکش автомат های مانیتوری کالون کانسنرش کار میکنه. اباگریف سیدینی لیف سیدینی خب هم آنها تا دوران. 27 ازو پرابگ شد. ابی موتورش 2.4 на бензини хулия. Пробег шамаги 27 азо. Номер телефон чанд нархаш? 155,000 номерош 901 44 67 67. Ана занг мезанем ба ордору бо барои шумо бештар маълумот метавон бо муомилани дуро. Ford Focus бародаро солош 2012 объеми мотораш 1.616 газ бензин ана ҳуҷҷатош чанд ха караба 7 мол қариб ҳуҷҷатошай ана масъалаи кузов мотор хадавоиш соза ана салон шак мегирим салон шам як тамошо мекунем. Децай электро салон сия хуб 162,000 пробег дора. мултирул коробкаш механик буда ам фигару ки консайраш кор намекунам гака мелюк маницо камера хафам аст кор мекунам чо табалун инав چند سومکه نرخش؟ 58 خیلی واریانت ولی 60 فقط سونه ببینیم ولی اون ماکش نکم بزردم کدام دانش 55 کدام 55 کابلانه افتام و سخت گفتنش خوب هم نورو همون میشه کن خب 907 86 86 42 زنگ بزنین یکه قدیم صحبت میشیم برای شما رو بیشتر معلومات میکنم. BMW пятерка BMW M5 соли 98 объеми мотор доним хуб бензини хулия дрни шарда ана 12-13 литр расход дорад ана трассада 10 та мехира свеч ахтун дидестен ана 4 та балони пачка ана унҷа танировкаш 8 моҳи дигай салон шак мегирим салон шак як тамошо мекунем маъқултон шава номра ака дохили видео мешава электропакет коробкаш механика консайнерш кор мекуна консайнерш фреон надора камера хафам кор мекуна хушманду ам BMW Mercedes Honda мисион чанд макавали нархаш سودا میشه چند سوم 35 تو هم 30 را میتونم تو 30 تا خیلی بالا مثلا کوزوف موتور خدایش خیلی کرد ساز 100 فویز اساسیانش دوره یا اون پرابلم نداره یگام پرابلم نداره گارانتی خودشه 30 تو 30 تا تو 30 تا هم جای میشدگیش هم 30 تا تو جای میشدگیش 30,000 انا اولیا اون نرخ سوز نکنه ناودرو واردیش ناودرو واردیم واریانتی حالش هستی فقط سوم حالش یگان زفیر اگه پیداش حالش میکنه یگان زفیر هم باشه باردارو حالشان میشه خلوصا نمره کرا میمونم زنگ بزنیم قطعیش هم صحبت بشین های نختون دین اولاتی بینگیره انا یگان پرابلم خیلی واجنی نداره یگان پرابلم نداره خب نمره تلفن هم بیا کمونه 917 92 79 79 خب 917 92 79 79 زنگ بزنید چخچق میکنیم بو برای شما را بیشتر معلومات میتونم
ҳамин BMW ки шумо дар Наврӯзи дидесем бародаро BMW пятёрка М5 ана олаташ беҳтарин ина ана бо нархи арзон срош насум дар кора якам мегам мефурсумаш нархи нами опелои бозор ана касои да маъқул мешавад бародаро ки бисёр BMW пирсидагӣ будан марамай на BMW арзон номро ака ҳастай чақчақ мекунем хай бо бештар маълумот мегирем. ина бародарои сечкаи дига солиш 1994 объеми мотораш 1.8 7 моҳ ҳуҷҷат дорад тонировкаш ҳам 7 моҳи дига мондагӣ як шур сёмкаш мекунем тамошо кунем 4 резина ин мал дорад свечафтон дидесем мақсад сечкаи хеле растояй объем нест як салон шо мегирем тамошо кунем салоншо салонш тозаки коробкаш механикай ё кондиционер надорам ба хиёлам пробег шон нест кондиционер дора ака ё кондиционер надорам лук дорам да чанд гуфтеста бад ака 40,000 бо муомила мешаванд ай бародарои набинед агар маҳфуз бошад 40,000 сомона бо муомила дора номеро акара мемонам занг бизанем номерош 553 55 50 40